Oke nah, klik subscribe baru tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Bisa, lo kemai. Hi, 3 kilo lokah. Narapi ni waktu ni di makun reke do. Masuk na. Lupa, iko sih. Iko ni salah komite laki mau begitu banyak. Masungul pa, loko-loko bola Pak Desa. Iya, loko ni mei, loko-loko macam loko ro. Iko dalia meneko itu ayo le muala. Itu arawe serongko. Wah, yang penting mabok ki. Juna kapa wace iya deh. Oh, dewa di kode macwe. Ini makun re harus menggelasi di seding ngeta. Ya namo mau pakai kak, mau pedi kak. Lakeku capui sendiri padiri. Iya, dong apa? Iko makun re aga kau di padiri lakemu dia pelamu. Yu pale pacwe na. Aku mal bangkum. Lo kena mai, juga nih. Minum pula dulu ya. Deng, minum kak. Wah, ini nih supaya materuki. Lo kan mai, berangkat nih. Ih, kok nggak mau pala minum? Pasal kadu. Di cendrele tak mana-mana pala Cina. Jadi siapa meni dana desa tasnya seketuna? 55 juta bah. Kan 100 juta dari utama, 40 juta dari rang ambulans, 5 juta dipakai lomba 17. Alat wani pula 5 juta ke tu. Lebih nak kiringan ada rekanku. Iya mak. 2 juta merengi, Pak. Juga agak sedih pigo. Hih, itu ni cocok. Mana kedua juta belakang ya? Iko ha. Dia meraku jumpa pakai sih. Iko apa? Maga ko mau cari-cari lada kak. Iko tuh, maga ko Lo ada ko malah ke polisi. Pak itu tuh tahu juga yang karimu mau pakai. Dia pun meraku sih. Sedih masih rimi itu malah. Jadi, mau jawab lagi pakai. Kok kepada desa kita. Jual malah. Biasanya tuh ya bah, baju pramuka supaya ada warnaan berjuta. Arwang kelingai, permuka lebih be. Oi Pak Desa, iko mana liwa konja si pakmu? Mana kemasa mau konjasi pakku? Iko, bubonyo mana ngurene? Termasuk lah kita. Gara-gara pasti lepa. Itu itu mau teru, papa dapur mana kau minut tua? Hei, lakemu lagi, degaga keberatan. Dia lo Amerika long. Jadi agak patut jumlah ke kau. Ejo ke kiko ye. Elo ki pas serang ulu mo nawatak kelemu. Tepuk tangan. Mapa ke kemana tuh pancemu? Lo ke pasaran ngulun lakeku. Ya memang. Abah, dia orang itu kejemim. Aruh, paniwakku. Maganya nana. Dewai. Malopo ya rula nana. Herulang. Jama sekimi tau. Kalau ke kiko ye, tanyi kalau dewa, nakem. Abah, betul kalau nawaku. Ikut tuh kalau newa. Ulpa, iko sih. Dulu dah le cauna. Cicapi. Haro, dia nule pertamai cauna. Iko Pak Desa. Pertama memang nama sumpah jang. Supaya kau mateka maju. Mana sini mati di tempat. Dacok mu ikolong puno kak. Laki mo lira kalau kemai. Paya den aku pecalo makun rai. Hei, cek malah pesang ulun sebako. Malai. Haro bamu naik. Peterangnya bangkung. Wah, jadi masalah lah dong mak.
Gitu no magagi bro. Pada itu dirampusangi. Tandra na tumakun rek. Digaga macam-macam di bangku. Dahlia, Nisa, dan Mito. Pada merampu bangku mo. Mito oki we ulpa. Pedi unamangi diturungku gitu. Dipitori mo ni bawang. Agay, loko. Iko, ini di bangkung iko malay. Aro, napi mapakro pada terimanan no. Aja na play bangku paki ya, palepa na. Patri! Cedekin be mate, untung tak ada pimane lakem. Pak Desa. Yalah, kasi mo pandiri komba-kombay. Cukup nih kesini masih cala-cala lagi. Reko dia boleh bersyukur makan dia pernah semua pernah dim mucala lagi. Loko no main nama loko pun lagi. Iko lakem mua, solo kinewang. Teritoy, bebe. Untuk megati mana kongka, pace deba terlambamu. Tabuka mana ulu nermakun ready boko, termasuk irule. Ama, mak. Lo terlalu gaulung ya abah. Iya, magang mata-mata mak. Ikur lo ngamak kono na. Padahal lengi kalau buka ulungmu. Ibineku iko, bebe pije. Iko agamala. Jis kompro-kompro mamu. Pamamu dede percece, malu ani. Pak Desa, udah asik walu. Pak, jangan salah. Amakoniko, pada disebut tuan mak dagang mu po. Ije. Dega ajaran na nabita lo sepedir pada taruh petak. Tepol na naita pacompai. Bukan culung buat apa lo kan pengejari. Pak Menteri, uang kelinga keluar nama masyarakat menjaga rampe menjadi kepala desa. Magalau ke pasar apa pema dipilih menjadi kepala desa. Yo, dia mati di kaman kepala desa ya pamakun mereka. Duh, jago piku kan dah. Langsung kena, harus seneru. Notis Dinda. Oh, Mak, magi bro. Wih, dia lencokku. Suki, mau agak aku. Di kemala, melopon di, kalau ke pamanca jina anak ke payment. Ma, doinu, lo talok kan lola. Ma, Tu pewe na. tu ma tu balu ma. Cina pi, kapisa ke tu malah kapisa ko. Ma, lagi. emak. Nakana sih, agak seneru kan dah walupai. Pagkasaksa dilo di pidangi ko. Hipnotis lah jedo. Oh, Idi mure, padong kata ke pamanca di makun rey. Pada yang kedampara laketa, magalo ke papanca di uraniki. Ya tuh yang begitu nak. Bisa itu ya pada aja maku. Sang sedang waktu oleh. bah, nakana sih, agak seneru kan dah walupai. Pajani matei ko. Paule pa matchlim. Wah, tampoin kakak anda walaupun sih berarti salah sih kak. Isi apa? Yer sedingi ku sakau pujaku. Pak magalo ataro ano konsumsi? Penyakit maku. Di mato na nang kena kambu. Pak Yero, asal malupu ka iya. Ele-ele sakwi ko. Iya, senyor. Jadi itu iseng itu. Pak, kebur kami ringai. Tak pemelupu sih kak. Masuk sih kak mah tu. Tak pemecina sih kak jamba. Sedih wiseng. Agak lu anak poku ye. Iya ambil saka. Sandinya makada makundre ko. Si Chandri bawan nih. Pak di masa gelo sa di patung kamu. Aja senyor. Masa ya lu mirip si Comi? Tak sulap pak aku sindo. Nah dewe si Chandri naman tawe tap si Comi naman ala bibi. Mana no? Pak buru bawa Indomie gara-gara si Comi. Jadi lu anak tak peman senyor. Itu ikut dia mulai mencomo. Parang subako madre. Dia mulai doang. Wow. Ilo si Milo dua ceritaan tuh ye. Maka tuh. Cuma baraka mana dia Andre. Lo dak ya?
Kanda, pagur to kawas sama pagoro. Hipnotis dinda. De puene di maguri kuro. Cuma kamu tuh mati sewa tu paguru ngako. Oh iya Kanda. Kanda, aku maksudin itu. Lewis yang dinda. Ipa menteri Walden reye. Tapi ingat apa sepesan ro Kanda? Wah, anu baka apa ya dinda? Netar-tar mi bawang. Oh, tapi besar sih Kanda. Bah, taja nih dinda. Rabbi sidani ilmang wartukani pahman. Si tuang final apa Kanda? Bah, ketuang feeling ya dinda. Angke papa bener mau kawe di kue. Oh, puji Tuhan aman re beno Kanda. Betul pelik. Salah baca kak senior. Macam wangi. Ini macam puang saka. Jerak tu kepala dia sila-sila cuy. Ina culi-culi siruk kepatong kana. Oh, ya coba kasih di mampak gue senior. Pan papa datang ngaki di pelen tu damba iul. Cece di malam pusiki. Iyo, cocok. Ina seki kapa komproho. Ko ya senior. Coba nasi di mampak gue. Coba apa je menjadi ansi. Ya kau cowok kombe top aja na. Andre nyatit Indomimu. Abi pas apa kewa jutai. Magalo ka pangi di pema menjadi kepala desa. Pak Menteri menjadi kepala desa. Masih sama anak tawar ke. Terima kasih banyak di Cuki. Weh Cuki malopo nih. Wasenge. Kau simon rumah guru rumah pakero. Kupur tamu campak selangkah na tuh di tapa. Tadi peringaran nah senero. Si penotis. Hipnotis pas apa. Maaf itu letak. Dia tanu lelada giling. Pura biasa lepat cuki. Tapi dia tanelo lis pengang. Sepeto pele maciku purai. Ya, mapa kero. Kau perlu ki apa ki? Pam jasa dia masorong aleku. Siapa? Makan ribulamu. Wah, mau Cuki tege. Mana ni sore? Makan di kerupuk tege Cuki. Itu sih. Pajin itu. Kula sepakat ketemu di bawang. Tamang ki ujapi. Ugar ta bawang. Ngalonin belok nih. Mata apa kita tahu nih? Bro. Terima kasih banyak Cuki. Kanda, ada yang lari. As makan repi. Iko, magatoso yung mulari masu. Na wajib bawang. Oh, namo iya Kanda, wajib tomba lari masu. Taja ni tama kape meng. Deng, magalo ka pa di pidato nila sa amo. Pasapato nila ito puray. Wah, jangan. Masih iri kak. Wah, awe tu. Taponi, ajan ta sa bunga ka. Mapa ko niyan di cuki lo kami lo tulong. Bapak na rinso. Si punga ko siala di nang kanagru-gru ka. Pak mapa kero. Maten di aco. Astagfirullah, mana piu pau. Misa mo, apa ni bencong panca di urane. May, sapa, urako. He, lo kena? Beli, masih iri kak. Iku aku tahu sih. Bilang apa kan? Nih, di pas pak miseng. He, ko di melo loka useleko. Loka sila rese bakandu. Lo kena gati. Sawite. Blademi, mapas apa? Pace dia terlambamu menjadi combi. Wah, mau Cuki. Masih ada kasih di mangkali ini. Bah, tong ka sepe. Panang mulenta malas selesa. Asal kamu tenang cang goreng. Cokoi kacang sembunyi. Kurang apa lagi Cuki? Kok nasal kat begini? Iyo, tapi lo katu tama lalali pamu. Palo ka sepu-sepung. Tama, dia mah gagah. Oh ya bu, aja na to uray. Nakita, mas bani sulay. Kanda, lo kumaga. Lo kamabur dinda. Aduh, siapa? Pura nih. Kau belum mau pada biasa? 5 nih bencong panjadi urang. Dia bencong lah Cuki. Aku semua banyak yang nyamuk. Iku lo kumaga.
Pasti pohon pa. Beh, nyamuk pet nyawa sama Dinda. Oh, ini ni pelai ke kanda? Iya, iya apa gitu? Dewa ni peng mang. Maga ko. Ang katulakay ko. Ini dale mu kanda. Maple di lar din re. No kan cipo lakay ko. Nuke bibi. Laki mo matutulog cipo ke. Wasit tulen. Masalah niya, di udah dicipo di lakay ko. Ako doon pidan. Kada ko, di nila dicipo ulpa. Maga di mela di cipo po laki mo. Namagarta mo tayo. Magarata pa na, puti mo na. Maso mo. Ame, nakita mo sa mga anak ko. Pantas binena din nila di cipo. Repa play speaker na Dinda. Iyo kanda, yan na balik to sa Andreseng. Gerta po, ina Japan na anat eh. Tapi deh Dinda, asal kamak ke di binena jame. Ujami ya ye. Heh, maso mo. Mulai purek ti mula lakay ko. Iye. Kau wita timun na lakit tak. Canya simula jadi ye. Arau kami bawang. Dinda, aku dalam ada serika aja. Siap kanda, laksanakan. Kanda, agak yang di Suraka, denguti. Dos serika aja lah bangga. Oh iya kanda, serika aja, serika aja dong. Adik kesaa. Jangan lefanya. Apa lu semula jadi? Amak ko no, sukru ko, pala mo ko diuray. Ure nih. Baja, kalau mau tolak kita, langsung dilaga perbana. Kalau mau pada biasa, made cepet mati mo na lakit ta. Oh iya, makasih. Kenapa udah mabrak ka paburata? Oh, atu terima kasih Dia itu nabrak ka. Sisa meme kong kepatan rana. Oh iya. Tabe, Kasih. minggu ya seta. Ye, cuki. Siapa tahu engkau sila serta melasa. Tol di bawah na. Payasan baru ka tu. Tapi duela dol di sandro. Dinda, tol di suna. Satu. Kanda, tajak kak. May tani. Cuki? Guru. Agar lo pero ada pada senenge derek ka. Salkang ketopok pes langkan na. Napa dia teli ni? Tapi Cuki, itu pak guru aku. Ada makai guna salah wina. Kayak tuh dituntut itu ya deh. Wah deh guru. Malah hau pak bantu pada taruh ketau. Ya aku mau pakai tuh ngelom tuh. Tabe guru. Peda atau nanti tol. Menangkah? Dek mal doi. Kedalai ku cede guru. Pas setiap engkau tahu rei. Sini pon cika tadai. Oh, tak akan play tuh doi yang belancai. Bayang ku petoleh ku. Wah, ali guru. Kau delo play melirat tole. Alirannya agak cip. Pali 20 menit sabu ditambang ang iyan na ganda 2B. Kasih pada Cuki nah. Iya guru. Ano to watong kalau ke dikwe. Tau kawasan yang macera. Oh iya Cuki. Rapi metan buat tuh ngacera. Papuril maka bilang yuk pagurung aku. Ya play manung. Saja nih guru. Napilok kenitika ang gutaku. Kanda. Dinda. Matu. Kumumuruntu mano. Ba kanda, engka, tapi macan nega sapa. Naping kuruntu. Macam-macam kui ke Dinda. Igor Cuki. Anawit te guru. Majasa di silola kata cilelai ku. Dinda. Te play manu Ay kanda he.
Ada mak ko mana? Iko, mana kayang foto mali setang, neloda cirakang. Manapan makaserang mo bicara ganda. Tap makadekat saya tang. Biasa na makadekat dinda. Berarti kasi salaku. Mana sakit selamu. Mana kemana mati lu tiwi. Nama nu tuh dapur luang. Udah pakai macera menu kampung. Oh iko kanda. Di mo pidaka. Suruh kabalo ke sapa manu. Tamang kiwe pidak ko belisu. Payawase mission ni. Palo dipakai macera. Kaseras kisa di kanda. Maka diskata belesu. Berarti salah sih kak. Dendre pemusala. Kira-kira kau comi itu timumu. Beli sini tuh. Tahu juga sapa menu kampung. Ya tuh apa ketung ya deh ulu dapur luang. Kalau dikira lalina. Tapi di aldarana. Aro, ang kalingay. Oh, kalau ulan bawa peluang. Ayo ulun deh. Nih. Iko, pagkawe ceraan lo ako dijelaskan di. Pawase mace ko, pamlo pulumu. Kaseras ko tama bicara kanda. Berarti salah sih kak. Amak ko no, paule pa amat sila boy nga mo ka tu. Guru, magini play ko di kadi runtu mano. Cerana kok di. Guru, di ganan dito di pak macera. Bah, magelop sih ya. Pernah pintaran. Tapi ikan tahu. Dinda, kasih na. Ande deh ko gaga, deh jadi macera. Bah kanda sama-sama. Tapi dia tak apa jangan si Madar dan culik gue. Si Teti tak banget teru. Guru, ini kue sila din tepake. Matanya piso na. Aro, dia pa jangan tati darana culin dinda aku. Wah, dia magagat tuh. Pelisu nih. Di sekolah tuh diboleh. Pas mau japa kopi. Oh iya guru, lisu na ple. Kanda lo play dia gini menu ini. Ko puro meter kopi da culimu. Gore ton itu, sepemasipan remu. Jadi pada saat itu kan kemagaru-garu yunim. Ya ada temen kau sangkai. Maka dulu aku malam apa desa. Dia lagi kado. Kau ini temir bapak birain aku ani. Jadi untuk itu nggak bawa teme. Sukru kak tuh. Maka mau dipakai teme. Kau dia tahu nulis pakai teme. Agak nagau. Lebih keberat tuh. Aku rumah tuh nasa warga di. Kondisi aku melemah. Nulis rumah makan deh. Ya di sana. Di alino na. Kadu. Jalan apa dipidangin na. Si Pataluk itu bawa nih si miseng. Berarti aku si sobui. Nah ini selalu kusika na suruh mabuson nih. Dapat sapo kah? Jadi apa le? Ikaw mo perubahan. Nuramu cuki soni. Wah, pola ada perubahan na kadu. Sedangkan mana rinso. Jauh. Dia mau keling kreson kiku ranjangnya. Agak kiku tapi mo. Gampun aku rumah bicara. Lo kan namanya uti ko mabur pengen dicuki. Berarti soni di kagak perubahan nur kucuki. Daga, asal daga gak matu perubahan. Lo karte, pan mereka ngasu. Kumapak koro kadangnya. Ya lebih jele daripada dirata lesai. Hi, moto ano? Lu kuat may, bukar ke perubahan timumu. Tinapodo to nga nasa cuki. Ko to nga ngaro ke bawah timumu, berarti pa aja na cumping. Wih, duli ba yang kagerta mo? Ang talaga tu bukaran perbam. Papanasar ka sa dilom itu timumu. Samsu, upid ako terus terang. Anam itu bawa pulau na persepa pujiku di ko. Tapi ya tahu bukai perbangin apa aja sampai timumu. Materu mendre 150% papujiku. Haro, kok di tengah-tengah aku gerta mato kue. Tapi disampu peti mumu. Kabul matamu he melampe. Anyim terang. Di kecawakmu. Gelo to apa sih pakmu? He puang.
Dalam tu ya runtuh ala kengang. Tapi ku paji ko matu. Aja macan ring kana. Angerangi sebeli perigi tu palisu timumu. Bukan beli perban nah. Bismillahirrahmanirrahim. Samsu, sabi mo apa tadi gak perubahan? Asal ulang pa, gano'n na fanya. Apa semula jadi. Tapa ni cukira, nabalik-balik ka, nalato apa duit ko, lo kamay. Hei, percini zaman nawa? Hah? Kira-kira sangat sama jamat tu, napa tepu? Aga! Katanya mer ko ada. Are, punegar due. Wah, wasengiga. Iko, jenis sambara tu mewada. Kode itu penting. Temi seper ke jamamu. Ha, kecuali kau punah negara dulu meo ki ada. Napi di beti-beti. Pair pagaji ki. Ah, wela bantai ye. Hei, maga ko ena. Resi, aku bilang ngiro. Paya mesiri kalau ke manta. Lama tu cerita. Waktu lo di keluarga aku makan ayah. Hei, tanya kesialan nama kada ku banta iya. Kenapa tu aku tak pun mati resi? Alena, paman sana sewang kelinga. Sudah kaya culiku na timuna. Peko cerana kasi ujelas kaya ye. Bos, patologi pelempuno pak, nemu sadia cau to. Aja na, tak kalau diculina na mati. Aja tu sina ceton na. Aku sinasar resi. Pada yang masa nawang kelinga. Mage lo sinampir masalah. Hei. Hei, iya punya gardu. Hedo ngopi iko. Baka do ni cala tu we. Dia meni pida-pidanga. Maka dia punya gardu. Bos, Aculi mu madongo, paden rupu pidako. ada nak tu. Aja nak menjaga garduku. Tukang ngagi ye tapan ye. Oh iya, tak dampu adi, kong kesalahan bosku. Pesan ni sapani play tu kaleng. Hei, aku si malah tato ke tu. Di mangkeling renre. Nasuruh kima peri-peri punane jamai. Jamai digati. Dia disuruh kima peri-peri jamai. Disuruh kima peri-peri mede. Meh. Jolor sih, mama kata kali su. Nangka jamang. Disuruh kipa jama. Dipecaki. Iko, galo pampe mo di. Iko mo suruh ka jama gardumu. Ni iko mo to pecaka. Dia mau apa pau? Upada aku dendre, maka dekat aja mo jama tu. Tapi iko di main kelingai. Iko mau apa diri tu eh? Resi, sepeda air oh. Lu sepeda sepeda na. Tanya sepedaan malah si lari tahun na. Oh,
Agi semua le jam itu. Disuruh kipa jai. Cepun nana. Wah, pak tepungan nih. Pak desa dia bisa majam ku setengah-setengah. Cukup aja. Dia mau pergi atu mamba ko. Iko nalo banta, nalo tono mo dongo. Loko jama dia dipegaji ki. Resi, dia ucap abi ni ko. Tapi taje mo dolo, mapa dapu-dapu ngaka. Nih ko Resi, wagi anak ko. Namerepe ko iko nenekku. Apalagi ko di bolam mondro. Jadi gitu lo pak abi ni ko kecenia. Tetap ko babi ni Resi. Tulis na. Iko mapatututu perang telingamu mengatas apa kamu selingnya. Aman Dinda, yang penting ke disemon Roy. Bahkan dah. Cuki, iko balik-balik kak. Masa ngelopa aja timun lakiku. Cumpi mau api tak? Oh, berarti cenyara ukeng. Depa iko mau tebak dah. Cuki, iko padongo-dongo kak. Musangi kalau apa aja lakiku, malah memeto tak? Hei, agenda lo pada meruka. Pas lo aku kasih leceh bola. Arda cona, mabangu bolai. Duit mana pakai ro? Palisungka deh iku. Ya pak ketua palisungka deh iku. Pemabur kok di perubahan na. Shh, agenda pada meruka. Kita mai. Majasa di meruka kita tu seliwang. Kan kelinga mana ki boleh. Apa mai? Sama ki. Dinda, tahu na may, mangkaling cerita. Oh iya Kanda. Ya, pada cerita mana nih pele? Iya, si tongan na. Jolo wah. Awel aku sesata si rada-rada gi ko nyede. Matra ko saliwa lu ana saliwa. Aduh. Rada-rada gitu. Cak muna kuda nih. Cerita no. Kuda itu. Mana risu? Saya gelo nak. Cerita no. Ya, pada cerita mana nih? Idi agak keluar tak? Iya lo kapan cumpi lakiku. Idi. Iya lo kapan aja malam lakiku. Kok ceran tadi? Jadi dia lo cumpi lakin. Jadi dia lo malam lakin. Mari mesti dia laki bawa ni pelik. Ya semara ya Ciki. Tapa nih ya deh, berarti kumpujul pa? Wah mabuk Ki. Iglo mo le mapakero si selebi ni digaga. Pesan ni we. Pak keluar mula ke dikwe. Jadi dia lo cumpi lakin na. Jadi dia lo melemah. Kau si sele kau kan? Tadi mana ni orang cece? Dah cana ya deh. Itanu tung kelakeku. Tapa lo na sele. Si ulo pa ulu. Tunggu main. Aku na diali ko. Ya lamit to kayo sele lakiku. Bibis ba aku tong mitay. Jina deh. Agak malu konya Pak Samsu. Ikut apa? Dini sama, lisu nih. Aduh, di sini. Iko Kanda mau hipnotis itu Mau pasti selera si tabinin selo laki nero. Pesan ni Dinda. Mapa keren ke pamgalo. Si pamgalo ceritaan pelengnya. Hei Abah, tilo ko na amo. Tegay. Kumendra ko irulang. Ito si Wei ko Abah. Ako di pernah ako mga rangan ada minum sa mititay. Tuloy yung ba mapongang. Mala. Tega ko na. Mala. Ade ma. Ade pa. Apa tak?
Yo nak, aja si mebel macule. Kiri pakai ke lulu Sini ke dulu, tanya ke. Iya, Mak. Apa lagi mau sembunyi itu di tengahmu? Dah ada, Mak. Anak-anak sini seburak anak-anak ye. Soitai. Ama macule kasih sih. Asan sudah kuku tanya, bilang kan aku main pasir. Ucu. Kau bisa mau tu nana ye. Dia lo mak telinga ada nana ye. Semana tu dia bitong. Kau tengah benih lagi so di kakang rina. Mama, bubul lagi. Modo. Kurulang, nak simpan diri namu. Musa mangis tu matu. Akina. Nanti abang. Macam kutik mah bicara ba. Pada musa renamu. Arduan nih macam kasih kur di boko bolai. Andre kasihan pasti Andre ete asu. Oh, kamu nak, jangan lagi makan tiacu. Bucu itu bucu, saat nanti perung. Iya, Bang. Masa mau ke pelai mandi, baru pakai bedak, langsung mau ke bawah bona. Awas kok kalau keluar aku kembali, cambok aku tuh. Iya, Mak. Bang, do. Tajan ini. Haro rulang, buruan aku do. Yo, tajan nih. Bagaimana mau buruan ke do? Mana dari nak kau? Nak beli kurulang. Igero. Padisa. Mana kau gondrong? Mangat pa ima. Ada tungka. Ano rulang? Iga padisa. Lo kawasan melo rodana sepedaku. Aihi. Oh, paja naman jika padisa pa ima. Itu biasa sepeda wali. Timi tu kaparo dana. Masuk na rula ye. Aba, ay nakmu Idan puluh serang, ini lo matindro. Au, demi tu lo matindro. Pada makilongan ni. Aga, welo mana ngelong gie. Welongan ya aku beloli pak. Ya belale, ini nawa. Welongan ini tidak gerimo to majoge. Toba kayak mitu nana ye. Au, salami makurula. Pada naik makokoi, lagu nota bola bale na puji, yer makeda Jakarta bola bale, yero. Ini si magramba sus pada kutang. Aro, anamu si magramba susu ni, pai ku sinita. Aku tuwe na, aku lo magramba susu dia bisa dolo patindroy. Iku na ceri ro. Mang takal maja pusu sedih tinggal telinga ker. Pemantri, mana kamu maju makon reko? Maga ki pai mang, urtaga polu tak. Aroy, Pak Menteri. Ya rulang. Dewi sepai mang. Paling reputur aku ye, masa toka rulang. Kita boleh mabur pada desa. Jadi magagal itu. Tumpur bahan. Mana kabur? Mana saka wena? Iku pada sama sakara sih. Jadi pede rampir deh, Pak. Patong itu. Kemasiri iku paling. Oh, sini rampir nak iyi. Iyi kalau kemabura. Tu matamu sekali. Deng. Mana kilo pekoi? Loki minut teng. Kok Loki we buraki? Bendi, kedule mau? Tedeng. Wah, cepat banget kamu bikinnya. Iya dong, kan teh ini spesial buat kamu. Kui ko sa di mabura ka tendi. Demo-demo terang ate, magalo tu inu. Gula ka apa tasir, Deng? Jadi, temet to andi. Di ranking, namuwe bawas logo lemabura nga, magalo tu inu. Asampai ko mo mabui, kanya to talenge. Ih, macam toke seri magombal, Deng. Iko si podo maga ko. Iko lupa. Demi to Denisa si pada desa, musa ngamban kurun rutego tu ngamban pun itu ko. Iko masuk kau lupa. Iya Nisa. Iyo. Ma aku iko. Kaya. Iyo.
Matamu pergi kok. Berarti ikut sepadu selingkuh kok? Iku kado sembara tamu po ikut alias segala orang bineku. Masa kak selingkuh? Semua pau ka aja. Deng, nemu to agama tu ceritanya tuh we. Aja musale kana. Iya ndi. Namun tapi kau ceritanya tahu ini. Dia nulis pasar lagi kecuali pangalah taala. Tumpah seahe. You muskurahe. तुमने न जाने क्या कुछ होता है. Lo kacangnya ya pada sabi itu kok cepat doa. Jangan kayak. Jangan kak. अच्छा मेरे बात पेरे ने कहा प्यार प्यार से केरों नु तो पर क्या गोंडरों के जिले है. Hi, nyamuk apa tuh? Melepuh nak. Teku melih. Anak ini. Arawe upuji aku. Memang mau konjat tapamu, tapi agak kucinei. Ya rompa sedia kak. Pokoknya apa aku? Pola de. Tapi ya dewa kita tapa. Yang penting megalo si pamu dia. Ini paling maluhut itu. Kamu ki pale dolo wah. Kalau nggak berin. Iya. Iko, depo di Andre. Nanreta, tupa nih. Ya lama kali. Iko, masa mana melupul ada tona? Iko, magi posiku. Jadi agak nih pule lawan Andre. Anaknya nak tidak iya amal ni memang. Majemang, atuh demi tang ke batuna. Oh, jadi Anissa dan nikmat Allah. Nisa, mana kena timpu ke Pak Samsu? Maga muasakan Nisa, na yaul pa. Nisa, na mulai ketujangan. Cukup tuh. Jadi medeper Nisa, bawa bicara aku tuh di padesa. Iko Dalia, maga musokal lakiku. Hah? Lakemu? Iko jangan atau ya jangan. Iko jangan. Nisa, cukup aja. Bebe pertama kurangnya mula bira di dato compingnya daripada lakemu. Demi lakemu liwa gerta. Na mula bira ta comping lakemu kepangkana. Anya kepangkana comping. Oma, Nisa melepakan. Ya, maga yang lepako. Dah cok nama kun reye dek ketimu-timu lada. Maga kalau lakiku nye nama comping nama pako, tata lakiku. Jangan kaya. Aja muter singgua, kong kena petowe. Peya tetap puji ko. Hah? Din ko te bos. Nandran kasi kupur kima bicara. Agwi. Besaka. Dibantah-bantah tuh BK apa itu? Senyum.
Ambil sedih. Dia malu pula belesi. Kita skup samoleng. Sini, dasar loh. Dia di lok samoleng na dua. Bos, dia di tapasile ka pisamoleta dua. Melupu si loku. Malah dia ngombe bantah sakta. Tapi loku mana man? Tidak mungkin aku diduangi majama. Dia ni pidar ki pisamolen. Iya sih. Abe, ya si dua ki majama. Mai resi. Kina 2 majama. Oh. Oi Resi, lo kena lo miko. Mari bisa moling. Kecil amangi. Lah ni ko. Ya, sudah mantuk robat. Bos, mari bisa moleng. Bisa moyer dah kata gue. Nek tertulis dek siri lemu. Taruh dulu mas sana. Urpu ko majama. Ko ganda ni mabik ka doon ki. Lok ni. Hindi pegang majama tinap loko. Iya, Cina api bos. Maso mo bisa ding. Oh iya pale. Si Broli. Aku tekum perjaja. Capu teku. Salamu paik mu tupat capuri. Senyor, mon redo manita arum samoleng. Iyong di sakta. Nedendre puapo ngaperti kangiro. Elas si mana pemandar bisa mau. Lamit tu kue deh, senyor. Lu tak noli berkaluk keni tapi ko. Wah liwai ke sirimu. Iya sakta. Tanda pode di mana terong air dua. Senyor. Wih, mbak Saka, Nandri. Di noli senyor. Kayero, labanta, dirang kelingai. Magi bos, maseme kita. Pidan ni senyor. Lu kimari pisang boleh? Aru umur cedi bani. Dia mereka tu hata. Jadi Saka, itu ku Nandri memang nyur cedi. Itu pulok pan si kupang. Wih, mbak Saka Nandri tu ngangi. Pasti mata kal huruf. Hei, peman nembe kumpa jama tewe, agi muandre, pidar moy. Iku mulai berat tuh di tempat sapur pisang mulemu. Dia mau terong aki. Nau pidar ko dendre. Iya nih dia muling itu apa mu? Idi ugi majar siri ki. Apalagi kalau masalah andre, kita cica meniki badoli dia pidi kedo. Ditaji ro kasialeta doli pemeng. Ni kesama tu macap pa. Lo matom ke badi lok pasiku pangiko. Mupa ko. Pak digasam mek ko bicara kesemeng mu. Pasti jorko. Mau saya disaka. Cocok sini. Ya lawan. Jadi kuna. Belum disaka. Cuma biang itu. Pasti lembak gitu koro. Ini mau cek senior. Ini bawah. Pagi macam mana? Betul apa nih? Untuk sahabat aku ni. Resi, mayur dan itu nama cai. Gara-gara pisang moleng. Pak Iko, wandre mana nyi? Dia mau terongan nyi. Oh, bencimu. Maaf deh pidaka. Upel lo tahu ni majama. Iku bawang, agak-agak lo mau pau. Wah, cuma buang kadu. Tahu nggak Pak Komandan? Sedangkan rodong kejul pebelan Pak Desa. Pak Komandan, angka lo pidaki. Masa tuh, angki karonisa sebagai Pak Samsu selingkuh. Berpatah cerita kadu. Berarti si selera bini. Aru Pak Komandan. Berarti cuma kelele. Assalamualaikum Pak Komandan. Masa poleka bala pemantri jangan mana jadi keluarga. Napa ni kelele nawita masa irula menjadi urane. Pemantri jadi makundrai. Imala mencaji anak-anak bicu. Abala apa tu. Hai, kuang kelele mana bicara sama Pak tu. Angkas itu kelele di kampung. Tapi Pak Komandan, yang menindak Pak rupa dia sepuluh menimaburi di Cuki. Andri tak. Cuki? Aku emaga.
De, pelabawa nama kita ni selang kamu. Kalau pidako. Ketan ini. Iko, mana kau pakai baju polisiku? Yudi, kia pakai baju tak pak? Mau jawab iku kan dah. Berapa dampak kak di pak? Oh pakai 2 juta. Iya, dia mengaga. Jangan pakai rupiah mana? Iya pak. Kanda, patelinga pi maka kamu. Pamacam mengi, mito kaya. Wah, dia mengaga dinda. Yang penting mito ni kau. Bawa kanda, mata pena, wita ni. Bupa telinga ni pelai dinda. Iko cuki, mau pakai bajuku. Wah, wasanya di mata dan mereka. Hah? Iya. Lo paling pada pengemana ke warga bermasalah. Ya lo kalau kesapa cuki. Oh iya Pak Banda. Rumah bantu Kak. Kanda, anang ko sila cebol tutu ki. Anu dinda, dipatin rokadon ni. Ternyata tu tanya don rumah bola. On rumah kerama. Masa ni pidak kalalatin roku. Ko demple cebolamu. Ukelili itu si buamu. Bah, jadi kat boleh manras kanda. Untuk leceh ki, jadi bawa kanunu. Ya tona radinda, na pendidik kue, tenaki, padiami seki. Cuki. Agi si mualek kue. Aja ni mesapa kak, pam cece kak. Pasti ku mana hipnotis warga deh. Pai ku baca ku di kampung ni. Dia lainnya. Iya, masuk ku iya. Aja ni mau suruh kak, usuru-suruhmu, usuru-suruhku. Daco-daco macam kamu suko. Kumpakur mana warga, tetel dari mana dia alak melapro. Tabe pak, aja ni matan relada sadat talo kedan Rita. Pakut padirian Rita, meu toka tu. Terus ngamoy mereka dicugi, mereka patu iya. Pakandaku, napa nih jenis tabel le pak. Papurkan cerita kandaku. Gara-gara ini gara mencari polisi ki. Cukup presto jari di selangkaku. Enang ke pak, magalot sejuta jari di selangkat tak? Selangkamu nama ketening. Oh iya pak. Nih, Dahlia mana kau yang lu kupas seragi Natal si Pujita Dahlia. Ini kalau lu TV kan, lu kemarin main dulu pada desa. Lu kan TV ke Mabura. Mungkin aku Mabura ke udah melasa. Aja melasa. Lapesak kak. Oh, gede pujuriku. Ya tinggal menjaga. Deto deng. Dahlia tuh. Suruh lada ki masro. Ama ko mana no? Masalah mana ngotamu iko? Malah pesah kan, pesah itu malah pak. Jek, lagi le iye. Ala tanga. Itu enggak kan? Deto deng. Kya karuae. Kuci hota he. Aro pak, itu saya kira-kira dona. Sepungan kan na, makilongin ditutu nih. Aro, dia sebuah mit mana tuh eh? Pusile mana binena? Di Tommy tu sebuah tamite. Paya de to, mogolo mo ita. Apa di Jawa? Apa mana kurang ajar lah. Coba aku purai. Masa nggak mengi kau Andri develop diri kok. Iya pak, ada dilepak kak. Aku selami kok. Ya si pak guru cugi pak, magar ka hipnotisiro. Berarti seletok ka tuh pak. Tapa nih, ikut nih harus turu-turu. Kasih banyak pak. Deng, makasih di sandre di selangkat tak? Mau cek sandre. Itu masa tuh kita cewek. Sandre no. Deng, itu si jariku. Mau pedi seding. Aja lu ya. Hih, menengki ku sandre sih. Magataw itu ye. Ikut apa kata? Pak ikut sandre sih kak. Iko mure. Mana kasih lu apa Samsu? Iko mana kasih aku Nisa. Aro, pura nih. Aman itu? Hei, misamo, mapak temana kada-kadamu. Iga pala kuna, cuki. Nakanaga kadu. Romantis. Hipnotis kadu. Oh iya. Kenyamet teh, bapak Jadi betul ikut tangga tapamu, bapak Oh, Asia mo tanga palar dia tama tamu. Lupa aku tapamu.
Deni pico. Selain boleh. Tapar mau siri-siri. Tigang hari siru supaya disengah salah. Wah, atuh, masam suruh kamu dia pedarnya. Ajan mau likap deran. Ligap der naik mapak tu konjas pak. Kalau wali pada akun reko. Magai. Om tangga kak. Dia agak pak, tangagi bawang. Armal ke tu. Dek no, padi ngalalan lo apa di bola ko. Oh iya pedarnya, mede pak aku mencecek kak. Dinda, lo ke dalam malam motor, antara kami reju pandang. Oh iya kanda, siap. Lo kemana kami reju pandang? Tamang, kini kepamaku tenap pedarnya. Mana kemat kapa darane. Nade ini gak uang keluarga. Mapa mulu mak oke, usur alemu, usur aleku. Ih, kok cuki maga kok. Pada mulu pokok tak pada kurang ajar aku mau bicara. Kanda. Mati pedarnya, dia tuh melo-melo kamu aja mah. Kamu sesekali amat tuh suruh kamu dek. Dia tuh gak sesekali aku cedek. Beh, nah biang di tempat kita. Oke lah kalau begitu. Dinda, oke nih. Sajawe dia oleh mende Jepang dah kanda. Kalau mau teki Dinda, kita jang. Kalau mau teroki cica kemarin si jang. Kalau berkedoko 2 jang. Kau ya aja bahan mareng. Supaya di $1.5 jang. Oh iya kanda. Oke sih pale. Komandan. Pak Komandan, kamu apa warga kesikur dan berururan? Iya, masalah nih di pajamanan nih alena depa. Hah? Iya. Are, Pak Komandan. Astagfirullah. Coba deh. Usur Tony mede cuki, mende ju pandang. Ide apa emang? Mana kenapa kengka? Terlambat Pak Mandang. Kali tadi depan sepeda aku. Hoi, aku mau liraki. Ini dia nih dulu masuk, pangkalan abe cuta. Arah si Pak Komandan. Jadi mah angin peluru. Igo di lo ke PP cuki. Pak nule ke pang kamu pembekawe ke tuh. Oh iya Pak Komandan. Si bangun ini pada sedih. Mas sepeda tuh. Hah, semua ya. Tolong, ada lo kok ye. Tulis na, tekwa kasar mengepa. Iya, lo kung pelaba. Jamba simbe ke mana amu? Muka bosan ding. Bisa boleh main?